Simon Petro nomuntu mfundi ewayethandwa nguJesu haleluya ukuthi enkosi kayikho lafana angazothi bayibekephi amen ngoba ukuthi mhlawumbe wona base becabanga ngesinyama ukuthi la abantu mhlawumbe bazile futhi bawutshintsha umuntu amen ngoba abantu yasokuthi lo muntu ingcwathe lapha kodwa uma befika khona wathola sokunamalembu kuphela lalezi ngubo abazimpombela amen le ngubo engozi khanda bathola la kusisecelele amen kulewa nje bazalwane laphana asenziphoyeni amen siyakhumbuzana isikhumbuzo ngokuthi ufanele ucabange amen kulewa nje ukuze ukukholwa kube khona ngaphakathi haleluya ukukholwa kube khona ngaphakathi ukuthi inkosi yethu ngempela yafa yavuka amen kulewa nje ukuthi umzalwane linyanga abazalwane uma bengabe bethumayela umzalwane thumayela kwaseleso sikhathi uyabona khona bayibeke ukuthi inchaya ngaphakathi awukhulumela nje kwaloko sikhathi ongani uyiphewe uyamdlulisa nje haleluya ukuthi into yalo beluthi ikhuluma kube kuyinto lesiqiniseko layo ephuma ngaphakathi amen kulewa nje incwadi bantu Simon Petro bephindela la besiyafika laphana bagijima uSimon Petro kodwa ke ijiwani lalingekho amen incwadi umfundi balomunye wagijima kakhulu wazifika ethuneni uSimon Petro nakafiki amen uthola ukuthi kuyiqiniso khona lokana ukuthi inkosi ngayikho amen sokusela amalembu kuphela haleluya bazalwane kuyo inkosi manje namhlanje njengoba yena yavuka kumbe ngowani owathi kodwa ke namhlanje sifuna ukuthi ivuke inhliziyo zethu amen angeke savuka lokhona kwenyama
ovele o-Isaiah bavele bethumayela beprofita ngokuthi uyeza oyozabe inkosi. Amen. Into evele ishayeli iyazakala ngendlela zokuprofitwa. Amen. Yikho enye incwadi yathi thunyelwa lapha elilanga yathona lingakudeleli ukuprofita. Amen. Ngoba ukuprofita kuveza izifishakalo. Amen. Abanye abantu yayibona vele bakudelele kodwa kumele ukuthi ngikhulume kakhulu ngakho. Haleluya. Ngenyelo ukuthi ngiyakindlela. Haleluya. Ngendlela ukuthi eyabethatha ngento ngayaziyo mhlawumbe. Amen. Kanti umunye umuntu uyakuthatha ngendlela ebeyazi ngayo ukuthi ukuprofita kuqakatheke kangakanani. Haleluya. Incwadi enye laba abanye ababekhuluma ngezilimi emaceleni babezigcinisa. Amen. Laba babeprofita babeqinisa le bandla. Amen. Ngokuthi u-Isaiah babengaprofita kanjalo nabo abanye abantu bephenduke bekuzwa ngaphakathi okokuthi ngempela ukhona umuntu ozakuzalwa ozakubusa lowo mhlaba. Amen. Ngoba ushotwena ehliziyweni yakho akufiki lutho ngoba khona manje uma kuqala iPhasika ayisiyo yase-South Africa, asiyo yaseZimbabwe, yinto yomhlaba wonke. Nomdiya nomlungu lendebele lomshona lomzulu lomvenda wasephasikeni ongakokuthi bakuba lobusuku elokuvuka kaJesu. Amen. Ushotwa akufiki lutho wena ngaphakathi. Ngoba sokukwenza ngeke ukwenzakala kusuku. Njoba nje
konke kade kudliwa ngokudliwa kusuka lesesiqedile usevukile toba nje manje ukuthi incwadi mayivulwa vele ukuthi abantu bakhulume ngayo ngoba uyazi into kule into ebabuhlungu komunye umuntu lana into mayibuhlungu komunye umuntu ufaka ukuthi la kube buhlungu toba nje lapho manxebana naye buhlungu kuJesu fana ukuthi la into ebuhlungu toba nje omuntu umzalwane ukathathwa njenge-stage nasesikolo sasibenza sesiphamba uthola sibedelele toba nje sikalapasa sesikolo bazalwane toba nje ungaqali le ngqondo yokuzalwana toba nje la sikhuluma ngokuzalwa ukuthi manje akube le nto ekufuthela ukuthi manje uthini kuwe toba nje ukathoba ngana nalama manxeba toba nje ngicela umbale incwadi incwadi uJohane 20 siqale evesini lakuqala isihloko ukuvuka kukaJesu 1 wathi ngosuku lokuqala loviki uMaria Magdalena wafika elibele ekuseni kusesemnyama wabona ilitshe lisisiwe elibeni toba nje kuthiwa uMaria Magdalena wafika ekuseni wayelibeni bazalwane toba nje ethuneni toba nje wathola ilitshe lisusiwe toba nje ungasela lutho uyazi ngaba isimanga ilala lingqa umuntu sasa liqinkwathola kusela lutho ukhamisi ngathi thina isibantu sethu lo mthakathi sesimkhangela ukuthi bakhona lapho bazokhipha toba nje kodwa lapha sikhuluma ngoJesu bazalwane toba nje umama wavuka ekuseni maye siyahlola ethola ukuthi akusela sikitchen toba nje ba 2 ngakho wagijima waya kuSimoni Petro nakulo mfundi omunye owayethandwa nguJesu toba nje kuthiwa wagijima waya kuSimoni Petro lapho omunye umfundi owayethandwa nguJesu wathi omunye umfundi bazalwane ngisafuna ukudinga bonawo toba nje yibo bona kade kufuna lapho omunye umfundi owayethandwa nguJesu toba nje nguphi toba nje bazalwane baba sidinga ukuthi sifundisana phela sangahamba ngikhulume ngithi lapho omunye umfundi yidlule omunye umuntu lo mfundi kamazi toba nje kuthi sokufika isikhathi ngingabona namhlanje kweyindawo zikabantu bethu siphasile kade uyazi ungokuyini into kade imangaliza wona lama ngaze ngukona kudliswa siyazi toba nje so kumangaliza ukuthi bakade abantu abadala kakhulu kodwa ngabona bengayenzi ngoba kunengikwaziyo toba nje so ngikhulumela ukubona ukuthi mase ngadlula nje uthi lapho omunye umfundi kusasomile lapho lapho siyahamba bazalwane toba nje manje yakufaka ukuthi mase kakhulu sibreak kancane sichasise yahamba lapha ngelwane toba nje mana babe abantu abantwana bonapho uchaza ukuthi kulabantwana abajama bonapho toba nje so lapha ngikhulumela ukubona ukuthi makuthiwa nomunye umfundi ubuyazi ukuthi uJohane toba nje hayi ukuthi usukhuluma uvele ngokuthi omunye umfundi soba toba so ufuna ukuthi sichasiselane bazalwane bami ipasa bazalwane ilenhlelo zakhona ezilandelwayo mawumalandela kahle mhlawumbe ungathola lezi busiso ziyabakhona toba nje kodwa ungalijampela uzathola usugula toba nje nayazo kuvelela kunjalo ukuthi ungakhumbula idla nje ngoba uzagula toba nje so ngiyesaba nakathesi mangazange izinto esiyapasima abantu besidla ngibukele baba kolekaya begijima ukuthi kade bengahambi begijima kuthoba nje laba bantu ngendlela yokuthi
wagijima ngoba nje akazi kumbe wena kuyagijima kuwe yini ngoba nje kumbe ukhilisele nje yazi umile ngoba nje akunyakazi lutho kuwe ngoba nje lethe mara ukuthi uma ukuthi ungumzalwane oyazi ukunanta kwenzakalani kuyachaya kuwe ngoba nje mazi makazesimanje ezinje kuyaba khona unembeza kuochayayo ba kodwa lomunye umfundi wagijima kakhulu wamthiya uPetro ngoba nje lo omunye umfundi uthiwa wagijima kakhulu ngoba nje wathiya uPetro ngoba nje uthi wagijima ukuthi wayese esekamba ngejwalelo lokuthi vele wayese kuthi ayefika yena kuqala ngoba nje ukuze aqale nesiqiniseko sokuthi khona ukuthiwe yini ngoba nje angazwanga ngabantu ngoba nje so into bazalwane lathi sininga abagijimayo singathiywa ngoba nje ukuthi kwenzwana ukuthi kwesinye isikhathi thina siyathatha isikhathi ukuthi sizesikile ibasiza ngoba nje uthola ukuthi vele sisele mhlawumbe ukuthi manza sekelidla mhlawumbe ngoJulayi unyaka esagijimela kuphi ngoba nje so seyisele vele emuva ngoba nje kanti makuthi kade mfati bengijima ngabe ngingaqalisa ngolwesine lapho lokho ngibonakalisa ukuthi kukhona okuzayenzakala ngoba nje so kukhona ukuzilele kodwa manje siyathi ngoJulayi phela awanje hola izini kuthiwa sesiyabulalela ibeni ngoba sesemuva ngoba nje sesisalele sengisenza ngoba senzenza ukufuziselo wazalo ngoba nje kodwa ayisebenzi batho ukuthi manje ungakhangela umhlaba wonke kade kwenziwe akuzange kwenziwe mhlawumbe uTemzana akuzange kwenziwe umuntu omnyama yedwa labelungisiwe yokuphasi ngoba nje kodwa right seliphelile angithi mhlawumbe lami yasebenza lo muntu wezesisiyakuphasi ngiyemkhosini wami ngoba nje kodwa lidlulile bazalwane kamuntu uthi maya engabuzwa sithi ngephasi ke akuthemba bona ukuthi uqinisile ukuthi kakhulu so ukuthi bazalwane ngakunanzelela siyasalela asigijimi njengaleyo ndoda ngoba ngasukuma bakhona abantu bakithi abaphiwayo ngoba nje ukuthi khona ufaka khona sengasukuma kube yikhweni kuye ngoba nje kodwa ngachasisanga lutho ngoba nje la ngilangenza ukuthi khona okungihamba kudodo okuncane kube noyincazelo phakathi ngoba nje ngoba ngiyagijima ngizagijima ugcina ukuba kuzwanga ngoba nje kanti kukhona la ufana ukuthi uzwisise khona ngoba nje uthola ukuthi awusakuzwanga ba 6 uSimon Petro naye wafika emlandeni wangena elibeni ngoba nje uSimon Petro wabuya naye emlandeni yena wangena elibeni masana ngoba nje akafikanga wama phandle kwendlu lona waqala wabe ukuthi ngaqala kuba wama
bazalwane konaba kusasa kuyaphuma abafundisi amabishop tokanje khona umuntu okwenzela khona ukuthi kusasa ungavusi ngomunye umuntu engibona ebazalo lokho intamo lokubala umuntu akakwazi ukuthi ayenzeni ngakolo okwephasika tokanje abantu bangibona ngathi yawazi iphasika mawukozeleza so bebesenzele ngezinto umuntu othatha nje ozithathela into kwa tokanje so abantu bazalwane imfundiso yale ifana ukuthi sike siqale kusase tokanje ukwenza ukuthi labantu abakhulayo bani angithi thina abanye kudala salidla iphasika sikuboni so abanye abakaliboni iphasika leli abakaze belidle tokanje mhlawumbe basafisa ukuthi bayidle badinga ukuthi bachasiselwe ngalo tokanje ukwenzela ukuthi indlela zahamba ngayo la kusasa nxa esekuzwa phela kwenza ukuthi ulahleke baba uthola ukuthi usukweyela indawo mhlawumbe usekhaya kwelinye ikhaya engasikokini ukabe ugqoke ijoyini abantu bekabedayo ungekile umfundisi zacela lesibambe bethi manje mzala lapha sizacela incwadi zepasika bethola ukuthi akulayo leyodwa nayo tokadleni akulayo ongayivula tokadleni bazalwane kunzima khona wakunanzela kokwini ungakubona ingane ngikhuluma ingane ngidokuthiwa ngiyapholisa ozama ukuchaza wena kodwa kunzima ilanga osuqondane lakho sokuthiwa avula incwadi uthola ukuthi akulayo leyodwa olayo usithi hayi thina vela sijwayela so lapha ngikhuluma ukuthi sengakhuluma kakhulu kanti khona umuntu ongqayele kwakho ufuna ukukhuluma naye kakhulu thoba leli so nje ukuthi bazana egama lenkosi siyabonga amen kuqakathekile khona ukuthi abantu bemfune uKristu ukubonisa ngemisebenzi emihle amen lapho nayo lokuthini utholakala kuya ngothu sonke isikhathi ungasebenzi
Amen. Ngathi lokwenza ukuthi ugcine ungasakhatshwanga ngesinye isikhathi. Amen. So kukhulunywa ngoKristu Jesu. Amen. Njengoba kuyiphasika into eziningi ezayenzwa ngemva kwepasika andibala kusuke khonoko okusokukhulunywa manje. Amen. Incwadi ithi uJesu wahamba laphani abafundi bakhe bakathola umama abayi-2 oMariya. Amen. Bagijima bafike epheni kodwa mina before ngifike khonapha. Amen. Yakhuluma ngokunye futhi. Amen. Gcwalisa. Amen. iBhayibhili ipasika isimisiwe uJesu vele kwasomlindile ukuthi abafundi bakhe kufa. Amen. Nakhuluma ukuthi uJesu manje esuke epasikeni wathatha abafundi bakhe abathile wahamba nabo wapheka. Amen. Amen. Basingafika lapha sasuka sibe ukuvuka kaJesu akuvuka iviki. Amen. Kule next week. Amen. Le viki iyo okwahamba khona sisiyabanjwa. Amen. Ngoba iPasika yadliwa kuthiwa ngosuku lokuqala namuhla. Ebusuku nje njengoba kungabophela. Amen. Kasanga wasawabanja futhi lelo langa. Amen. Wathatha ezinye insuku wabanja futhi ngesinye isikhathi. Ubona kanjalo bazalwane. Funda kuLuka 22 kulukuze la ikithiwa kuGetsemane phakathi yayisigiwe. Amen. Yadliwa bahamba wathatha abafundi bakhe babo indawo ukuthi bahamba mpilo bangekide uJesu wayenza into eziningi khasibisisi. Luka 22:39 verse isihloko sithi eGetsemane wasephuma waya entabeni ethiwa iOlivet njengokwejwayela kwakhe labafundi bakhe bamlandela. Futhi esafikile khona wathi kibo, khulekani ukuba lingangeni ekulingweni. 41 wamonyuka kibo okungaba libanga lokuphonsa ilitshe. Amen. Amen. Iphasika yangadliwa Yes. Amen. Ithi incwadi leyi basuka baya entabeni. Amen. Nabanye abafundi bakhe abathile. Amen. Bahamba nabo kwazi ukuthi ayifunde yonke bese ngikhuluma ngakho sengiyabela la ivuwe. 42 esithi, Baba uma uthanda susa linkezo kimi, kodwa ke kungenziwa intando yami. Kuthiwa izithukuthuku zakhe zabe yindaba. Zaba amathonsekazi. Amen. Ukuginqa kwaba amathonsekazi. Into engichaza manje engazange ifikele noma ubani khona. Amen. Ukuchaza ukuthi thina ngentala kukhule kuzikhala. Amen. Kubona kahle ukuthi phela udabukile. Amen. Manje thina ukudabuka kwethu sidabuki phela. Amen. Abantu kabamdabukeli uKristu abamdingi. Amen. Noma sikhona apha nje asizanga iningi lethu ngokumdinga uKristu. Ikuzofeza nje inhloso zethu ezingeke zisise futhi kuKristu. Amen. Silethe maybe abanye silanda ukugida. Abanye sithi isikhathi nje. Amen. Anqonda ukuthi kodwa anqonda ukuthi uKristu kadingwe. Amen. Afunwe uKristu. Amen. Esetshenzelwe nzima. Amen. Masifunda abafundi kuthiwa ekhuleka lawo kuthiwa abalala. Amen. Uyazi ukulala kwabo kwakungasonhloso yabo. Amen. Ukulala kwabo ukuthi ukufa kaKristu. Amen. Yazi umuntu unaye eyinkosi kuwe, hayi inkosi lezi sizibona lezi inkosi nje upresident. Amen. Oyinkosi kuwe ozabe inkosi naphakade. Amen. Encwadi kusambulo Olfan Omuka. Amen. Mosufunda ngakho lokho kuthiwa ukuqala nokugcina. Amen. Inkosi umuntu oyinkosi yena lenjalo. Amen. Isizasuswa kuwe ungalala. Amen. Balala abafundi ababeseduze naye mawufunda wayekhethe amadoda khonapho. Amen. Owayebona ukuthi amadoda la kufanelekile ehambela ukuthi abangakathathu. Amen. Petro noJohane noJakobo. Amen. Amadoda wayehambela ukuyaphuleka ebona isibindi sawo, ebona ukutshisekela nokulangazela kwawo ngevangeli. Amen. Ebona ukuthi eseshusiwe kuyo lawo madoda azakufakaza lokho.
wayengathathela ukuthi uyathola ukuthi bosufunda ngabo yibo abathi sambone Shusha. Amen. Sambona limbulala. Amen. Bakhuzwa bathiwa bengakhulumi ngakho uJesu engasekho bathi angeke sikwenze lokho baqhubeka ngapha until today sesize lathi sikuzwa sesidlala ngapha. Amen. Siyadlala ngapho uyananzela vele bheka la ukuthi yenza njani ngapho ukukholwa. Ukholelwani. Amen. Ukholelwa ukuthi uphide. Ukholelwa ukuthi ngabe lo muntu lokuprofita ukuthi abantu izizwe zabo zinjani. Ukholelwani. Amen. Yini nje uKristu kuwe. Amen. Dinga ukuthi sibe lothando, sibe lekusasa kuye uKristu. Amen. Ukwenza kwethu kungabe into ephelela khona emhlabeni. Amen. esukela abafundi bakhe wahamba waqeda ukukhuleka wathi abafundini bakhe bekalo ngikhaphela wasekhizana. Amen. Umfululandela wakwenzona siya. Amen. Manje ake sisancwadi sifunde khonoko yakufundile kodwa kufanele sinanzelele ukuthi akuhanjwe kanje indaba ilonde kahle. Amen. Akuzabantu senzela abantu. Amen. Abantu laba singabantu sinje uKristu simdinga okufananayo. Amen. Abanye abamdinga uKristu abafuna kwazi. Amen. Usukhona kona sesifakazile kuyayenzakala uKristu engene kuqalise namhla kuba masi. Amen. uKristu Christ esukela afane ngezimane sikambe emhlabeni liyana wakhuleka abafundi belala wathi kuwo sokuvuka lapho kuseni wathi bhekani ongikhaphela siseduzane. Manje suka khonapho wahamba vele wase wayehlela khona wahlala. Amen. Ayisubasha. Amen. Waye emkhosini walokhule wayengekho kiyo. Amen. Waye banjwe ngalowo mkhosi. Amen. Yena wathi sabafundi basuka wabathatha bayintameni. Amen. Ukubotshwa kukaJesu 47 kwathi esakhuluma wafika ixuku loJudas omunye wabalitshumi lambili elikhokhele wasondela kuJesu wamanga. 48 kodwa uJesu wathi kuye, Judas, uyayinikela indodana yomuntu ngokuyanga na? Amen. Ngikubona ukufakaza. Amen. Abantu asukuthenga bona. Amen. Ukhawule vele sukone. Amen. Ungathanda ngikhulumela ukuthi laphana kodwa kuyenzakala. Amen. Hlanga umzali uzimgone. Phela khona mina vele ngiqinisile asiwo bonke abakhona. Ngabe wonke bakhona. Amen. Kodwa mina ngithanda lonke bazalwane. Amen. Kodwa ithi incwadi esuke entabeni wahamba wahlala lesixuku. Amen. uJudas Iscariot esibona leso sixuku omunye wayengumfundi. Bawufunda ukuthi omunye waphiwa amandla mabephiwa amandla besiyaphilisa besiyachumayela besiyayenza imisebenzi uKristu alayo omunye wamthumayo lawo wayebathumile wathi akuyikhuluma bona yena indebe zabo zabe zidlala yena ekhuluma efakaza bephilisa ngamandla akhe. uJudas Iscariot lawo mandla wayewaphiwe. Amen. Nanzelela wena khonokho ukubonayo yikho kwenzayo uKristu ungajiki. Amen. Utholakale ususetshenziswa entweni engasiyiyo. Amen. Masifunde eBhayibhelini uJudas wakwenza lokho kodwa kwagcwaliseka imibhalo. Amen. Kwakungeke kwenzeke ukuthi uKristu vele ngabethela. Amen. Wayelande lokho. Amen. Ithenye incwadi
uJesu befunile ukumbamba emkhosini. Amen. Enye indoda yakhuluma izwe abantu bexokozela yathi alikwazi yini ukuthi umuntu kufanele umuntu oyedwa efele isizwe sonke. Amen. Lowo muntu omunye umuntu wayewazwile amazwi kaKristu ekhulunywa. Amen. Sazi ukuthi kukhulunywa khonapha zwana lawo. Amen. Uyenze utshintshe. Amen. Ukwenza ukuhamba la ulala khona la uhlala khona uyenza njani? Amen. Umzimba wakho lo yithempeli likaNkulunkulu usebenzisa njani? Amen. uKristu umfuna kutheni? Amen. Umunye yini ngawo ukhona ongathathwa la ube ngwe-3 khona uyowathandaza ukuthi uphinde ufakaze ngakho yini? 49 bathi labo ababengakuye sebebona okuza kwenzeka bathi Nkosi sigadwe ngomkhedlana. Amen. Bemthanda uKristu. Bethanda inkosi ngoba ngithanda. Umdlali nalonke la. Amen. Inkosi phela. Amen. uKristu. Amen. Ngaye konanhlane la. Amen. Ukuthi enkulu kimi uKristu. Uma isingoye ngaka ngikho la. Lani ngahambile ezindlini me. Amen. Ithi incwadi uJesu sokuyenzakale khona kababenaye. Amen. Sebekubona wayekufakazile funa ngayo ukuthi indodana yomuntu wakhatheke. Bambuza bathi sigadle yini? Amen. Bambuza bathi sigadle yini? Amen. Abazali bahlala egadle. Amen. Ngazi. Bagadle kusithathela amasonto. Amen. Ngakho lokho. Amen. Ukuthi usagadle ugadle ukuthi inyanga mayiphephile lalela abantu emagangeni ayisikho. Amen. Babona indlela zabo. Amen. Asikho. Amen. Okapya kwila amali thona suphuma ntiye sikhwameni. Amen. Ukuthi abafundi baba bephethe phela kwazi ukuthi bekhonapho. Amen. Uzathi sisizwe ukuthi abafundi babe lapho. Usalugadile ukuthathela abantu amafoni. Amen. Njalo. Amen. Lasi ngoKristu. Amen. Ukadla kwethu sikadla thina ngemkhuleko. Amen. Bafundi incwadi khona uJesu ngomsebenzi kuJohane wakhuleka ngapha nzima ngathi. Amen. Inkemba babezithwala abafundi hayi ezeno engikhuluma ngazo manje ethi igadle lokuyenza izinto ezirong ilayela abantu emgwaqweni. Amen. Abafundi kuthiwa bambuza uKristu bathi sigadle yini? 50 omunye wagadla inqobi yompristi omkhulu waquma indlebe yayo yokunene. 51 kodwa uJesu wathi musani bo kwanele. Amen. uKristu ekwazi lokho. Amen. Egcwele umoya esekuyathandaza. Ithi wathi khona baye kuthandazeni kwakhe. Wabonakala indlozi. Amen. Yaqinisa. Amen. Yasusa unguye. Amen. Yathiya uNkulunkulu yena kuye owayengayenza ukuthi laba bantu bakhombe umuntu ebese bonke. Amen. Owayengayenza nje noma yini umoya wayelawo wasiwo ubonayo wena. Amen. Akukho wayedwa wakwenza. Amen. Wayengafuna umhlaba uguquke esale yedwa uzaguquka. Amen. Wayengafuna abantu ababhubhe bonke babezabhubha. Amen. Kodwa xa inkosi yathi bawo hayi ngokwanele. Amen. Umfundi omnye sekhiphile inkemba wakhe. Amen. uPetru. Amen. Emthanda uKristu njengoba nami ngisazile ukuthi ngiyamthanda. Amen. Ngeqiniso. Amen. That's why ngilokhu ngizama imisebenzi yami ayidluleli lokho. Amen. Khona okunye ngikwenzayo uKristu kwayisiyikho. Amen. Engisekele ukuthi ngibe lokhu ngiqhubeka ngizama konke engikwenzayo kube yikho uKristu. Amen. Incwadi ke uKristu wadayo ngokwanele. Amen. Ngithe wayesekhambisiwe bathi owayeseyikho awangekufike. Amen. Wayeselindele ukwembathisa ingubo yobukhosi. Amen. Osukhuza kule Bhayibhelini akusiyizwe lezi. Amen. Silindele lapho ukuzimbatha lezo nto. Hayi sonke. Amen. Bakhona abazoyimbatha leyo ngubo yesethembiso. Amen. Singaseyithi la uKristu wayeseyimbathiswa leyo. Wathi hayi ngokwanele kwazi la uyakhona. Amen. Yesu ngiboniwe nami.
wayisilisa. 52 uJesu wasesithi kubapristi abakhulu, lezi nduna zethempeli labadala ababeze kuye, liphumile liphethe imihedla lezinduku kungathi lilande umphangi na. 53 bengidlani insuku ngensuku ethempelini, kalingibambanga, kodwa lesi isikhathi senu lesamandla omnyama. uPetro ulandula uJesu. 54 Amen. 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 Kuthiwa abafundi uJesu Kristu, amen, inkosi iphasika isidlulile. Amen. Umthandazo lwana uthe inkosi akwenzeke lokhu, hayi ngeyami intando kodwa ngeyaphi intando. Amen. Beka uNkulunkulu intando. Amen. Kwenzeke lokhu ekhulekele ukuthi njengoba siyabanjwa akuyenziwa intando kaNkulunkulu. Amen. Manje kutholakala abapristi nabaziphathimandla labo konke babeze begadlile. Amen. Ngiyababuza kuKristu ukuthi ngibe nani enkonzweni ngifundisa ngisikisa ngenza konke imisebenzi yamanje yongithumileyo ngibethunza. Amen. Njalo amen. Wayenza imisebenzi yomthumileyo. Amen. Omenzisa khona unguye omthuma khona. Amen. Ingazange langibamba. Amen. Manje selisiza ligadile hlome kangaka engathi lilanda umphangi. Amen. Waya somphangi. Amen. Thina khonapha kulabaphangi. Amen. Bagada mpela abantu vele bahlala begada. Amen. Bagade lokhu kwenze ungasiyikho. Amen. Ngoba gadeni lathi sihlomela ukuthi uKristu mayefika abamhlambalaza wasilwe labo. Amen. Uwathi mfundwe emantsala abazalwane bathatha isikhathi masikhona. Amen. Okunye nje yakhuluma okuncane. Amen. Uma incwadini. Amen. Abantu ngobaba labomama. Amen. Balizela esontweni ungasonti lapha. Amen. Umoya kaKristu. Amen. Ungathola umthetho walapha uyayenza nalowo. Amen. Abantu kuyenzakala ibandla likaKristu elimisile. Amen. Kambe selikhulumeka kabi. Amen. Uthola ukuthi umama mebuye ungaqhiyanga kahle ungaqhokanga. Amen. Ukuzwa into leso uyithatha uyiphendlela. Amen. Idumi ayivule yonke amabandla wonke. Amen. Sitholakala ngathi siyenzo kaKristu. Izwile bantu. Sifundisa incwadi ekhuluma ngoKristu. NginguKristu. Amen. Indoda ngapha mebhukideka usuchaya nje wasithela izikhali. Amen. Leso ithatha uthi ibandla elibi elithayo. Akunjalo. Amen. Siyenza okukaKristu. Amen. Sikwenza ngoKristu. Amen. Ukhulumela ukuthi ungahambi bakhona abantu nayakwazi anhlalayo lokuthina. Amen. Ibandla lelabantu kahle. Amen. Ukhulumeka kabi. Amen. Dinga abantu abadinga uKristu. Amen. Naye bandleni leli. Amen. Siyenza okaKristu uziqoqe ubaba umama uzithibe. Amen. Izwi uKristu wathuthwa abantu vele wakhipha indlela. Amen. Ngitho ngubethu. Amen. uKristu uthatha indlela yayibisela. Emuntwini umuntu wayenzoni. Amen. Dinga ukubekezelana ukuthi sikhulise ibandla ngendlela eyiyo kaKristu. Amen. Asidingi ukuthi abantu begcwale bengayenzi ukaKristu. Amen. Sizathola ukulahla. Amen. Kristu thatha abafundi wakabathathu kuhamba lapho siyabanye. Amen. Ufuna wayebona ukuthi ikusasa abazukufakaza lokho. Amen. Lapho wayelabo uthe bathi besuka lapho uKristu uzalo bese siyafika ukuthi uKristu uloku Petro mlando uKristu. Amen. Khonapho elilanga omunye umuntu uzathi mazokufunda ethi uKristu Petro wamphika uJesu hayi ngamthanda. Akunjalo. Amen. Umbhalo ugcwaliseka kuyenza intando kaNkulunkulu. Amen. uPetro wayengawo wabulawa umbhalo wayezafakaza. Abula. Amen. Konje wayelaye lo lokuzeni loJakobe umbhalo wayezofakaza.
ukukhuluma abazalwane bejabulele ukuvuka kwenkosi kuthule kanje ngicabanga ukuthi ukhona oseseneqhubu lokuthi mhlawumbe usacasukela omunye thule kanje thula abazalwane siyezwa incwadi yethu enhle ekhuluma kakhulu ngokuvuka kodwa kaJesu Kristu amen siyazi kwasekuqaleni uyaqalisa ugule kuze kwenzeke yonke into uziye kufa kupheleliswe kuthule kanje njengokwenzakale kodwa manje kuJesu Kristu kuye kwenzeka isiphithiphithi ngayo yonke indlela kwaze kwayofika manje ekutheni aze afe ethi esefile esevukile thule kanje bazalwane lokhu kuyisikhumbuzo esikhulu kakhulu siyesibone noma kutshone umuntu ekhaya ungayisithi ufuna mhlawumbe semkhosini kaJesu bayavuka ekuseni kodwa manje laba bakade bevele mhlawumbe izihlobo zale bephila naye kodwa manje thuneni bebheke ukuthi kusebenzeke kanjani thule kanje mhlawumbe kade sinanzelele amen alikwazi khona lokho mhlawumbe bazalwane ukuthi-ke bazalwane siphezu kobufakazi obuqondileyo masiyazi leyo ukuthi le ncwadi esikhuluma ngayo kodwa manje iliqiniso incwadi kodwa manje kwabonakala kodwa uMaria Magdalena ekuseni ebonakala manje kodwa esiya ethuneni ngoba wayezwe ubuhlungu kodwa okwakenzakale phezu kaJesu Kristu uma ifika kodwa manje ethuneni kwayisimanga kuyisolo sakhombisa kuleyo nje bese kungamangalisa kakhulu kithi kunje singabazalwane manje kusofike kwavela into enje sisiyathi ethuneni sithola ukuthi akulamuntu kuleyo nje ithaya kanti kufakazi nje umlilo okuthathu engabambile Tinazo kahle kuqale indaba yePhasika weJanuary ulandelele ukuthi kanti bakwenzenjani kwathiyana njani thule kanje mangifunda incwadi njengoba ngibambe kanje into zabona zithu kule Phasika elokuphuma kwabantwana bakwaIsrayeli eGibhithe kule Phasika inyama kaJesu kwathiyana yiko ngibona ngibambe kanje ngibambe into ezimbili la zathi mfunde elokuphuma abantwana bakwaIsrayeli ukuthi la lihlatshelwa kutheni lapha ngiyenzela ukuthi bakithi sehlukanise uDeuteronomy 16 ngevesi imikhosi emithathu emikhulu gcinani inyanga ka-Abhibhi liyidumise inkosi uNkulunkulu wenu ngokugcina iPhasika ngoba ngenyanga ka-Abhibhi inkosi uNkulunkulu wenu yalikhupha eGibhithe ebusuku 2 liza kuthatha ezimvini zenu loba ezinkomeni zenu linikele umhlatshelo wePhasika enkosini uNkulunkulu wenu endaweni inkosi eza kuyikhetha ukuba idunyiselwe kiyo 3 lingadli isinkwa esilemvubelo kanye lomhlatshelo wePhasika insuku eziyisikhombisa liza kudla kanye nesinkwa esingelamvubelo isinkwa senhlupheko ngoba laphuma eGibhithe ngokuphangisa ngalokho liza kukhumbula usuku lokuphuma kwenu eGibhithe Phasika lakuqala emvubelo yesinkwa lakuqala liyakhumbula ukuthi lapho waphuma masinya sokuthetshwa ukufa kungenile uJesu waqhamuka lelinye elingazange lamenyezelwa sesikhuluma incwadi kaJohane 6 elikaJesu lelo isihloko sithi isinkwa sokuphila siyaqala evesini la-54 odla inyama yami anathe igazi lami unokuphila
igazi lami liwukunathwa isibili. 56. Odla inyama yami anatha igazi lami uhlala kimi lami ngihlale kuye. 57. Njengalokhu ubaba uphila ungithumile lami ngiphila ngobaba. Ngakho ungidlala la uza kuphila ngami. Yehlukanisa iphasika kona. Lewa ungadliwa inyama kaJesu. Bakudliwa isikhumbuzo sokuphuma eGibhithe. Lapho inyama kaJesu qobo. Ngiyafunda futhi ngiyaqhubeka. Kwathi abaningi bekuzwa lokho ngu-60 evesini ka-60 ethi abafundi abathandabuzayo. Kwathi abaningi kubafundi bakhe besizwa lokhu bathi lilukhuni leli. Ngoba lo ngalizwa na. Ladida abantu ababeha babuyela emuva. Ngala lawo mazwi okuthi sokudliwa yena. Abafundi bakho abanye bahlehlela emuva. Bengakholwanga kahle inkulumo yamazi abayizwa kwasemandulo ikhulunywa ukuthi uJesu uyadliwa. uJesu wasesithi kwaba-12 lani lithanda ukuzihambela na? Uyababuza ubuza laba asele nabo bonke abanye base bamvumile kodwa sekhulume lokho babuyele emuva. Uthi lani liyathanda ukuzihambela na? Ngiyaqhubeka. Sisiyeni uSimoni Petro umphendula wathi Nkosi sizakuya kubani na? Amazwi okuphila akuwe. 69. Siyakholwa sesisazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. 70. uJesu waphendula wathi kanti ngikhetha nina abali-12 na? Uyababuza imibuzo lo. Kodwa omunye wenu ungumoya omubi. Benjalo bekhethiwe. Wayenquma inkulumo kaPetro ukuthi kungabi igunya lokuthi ngoba ubakhethile. Ebakhethile njalo omunye phakathi kwabo ungumoya omubi. 71. Wayekhuluma ngoJudasi indodana kaSimoni Iskarioti ngoba nguye owayeza kumnikela engomunye wabali-12. Yikwaveza leyo nkulumo. Ngiyafutha encwadini kaLuka 22. Hayi Mateyu. Ngiyehlukanisa elidala lelitsha. Ngiyehlukanisa umzimba kaKristu lesikhumbuzo sokuphuma eGibhithe. Ngikale evesini ka-20. Kwathi sekuhlwile kwakuhamadina kuyintambama yikukudla. Wayehlezi ekudleni labafundi abali-12. Besadla wathi ngiqinisile ngithi kini omunye wenu uza kumnikela
22 wadabuka kakhulu wathi kuye ngamunye kungaba yimi inkosi na 23 waphendula wathi otheba kanye nami emganwini nguye oza kunginikela ukhulumisa indebele otheba kanye nami ikudla noma sophasika lapha babesadla besetafuleni waqala inkulumo 24 indodana yomuntu ikhamba nje okulothiweyo ngayo kodwa maye kulowo muntu enikelwe nguye indodana yomuntu bekungangcono aluba wayengazalwanga lowo muntu 25 wasaphendula uJudas owamnikelayo wathi impela kungaba yimi mfundisi wathi kuye utsho wena 26 besadla uJesu wathatha isinkwa wabonga besadla khonokho ukudla bethekwa wathatha isinkwa esiyinyama yakhe wabonga wazokuthiyela into ayenzayo babesadla ihlukanisa iphasika elokuphuma eGibhithe lenyama kaJesu elikaJesu lani ngakaze lidliwe umuntu waqala lidlisa secret private labafundi bakhe alizange liyenzele umkhosi wasihlephula wabanika abafundi bakhe wathi thabathani lidle lokhu kungumzimba wami semkhuluma ngesinkwa selesothelwe isinkwa sokuphila ihlukanisa izinkwa lezi babesuke ekudleni laswabe nangazileli iphasika inyama lokudla ngoba lelana lizilelwa akuchitheka igazi labantu bebulawa bakhitshwa ngokuphangisa bebalekiswa lapho uJesu waqhamba wathi mina ngiyisinkwa sesefile ongidla uphila ngami lo nathi igazi lami liwayo Siyabona mfethu manje Yesu Kristu bangeke lesipambane Kodwa sabe sibuyela ukuthi silifake endleleni. Yebo. Elanga yazi vela ndaba uma wafonda zakwethu. Sizabhadalela kubona abantu bangenisa bala mali. Ngoba abanye bakhiphile imali sa. Asezithutha. Hayi. Lapho imali abanayo bayifuna. Ya abantu ababuyeleni ufangenani. Uzayenzeka sibe nayo mabhadalela singabuyekisi. Nabanye abazaba babhekile kanti nawo uThixoyo abanje abanazithunzi ngoba abanazithunzi ababonakali abanye bangena nje umuntu uzothaya niphatha ukulelana ngathanda unganayo ungaboni amen ngoba into ezakala abazali ukanzilile thina sibeheza noma besesontweni usukubona lani
kodwa abanye abantu abokuqala kunesontweni yathi uTongo siyakuthanda njengani kodwa nawe lingekho empindelweni leli izindizi yabo lokane sandla sana abafazi ukala kodwa ayisambe kade basenza amasifika lapha sabatshela sisasila manje bazasenza la uzafika usike asibe kule into efunayo esontweni yakwazi ukutshela amavakatsha kukhona ukulandile ukufunda kodwa ungangeni ukujikisa hamba ngokuza khona abantu ukuthi isonto fanele sihloniphe afike kuphela sesizohamba sizoprofita no kwasenza sibe lamanga amen sesitshelana amaqiniso mina ubona ku-right ukuthi isonto ikhulunywe kahle amen uthi uJesu uma belethu belenza konke okubekhuluma ngakho konke okubejabulani lithokoza singafuna ukuthi abantu besithanda amasonto abaningi ukuthi hayi ngabona kungabe iqiniso langabekho fanele vela besizonda abantu bekhulume ngathi okubi but ababe belengqondo babe bekwazi ukuyona bona vela ku-right abantu abefuna ufika ngithi ngokudliwa iphasika amen okudliwa njani amen ngabona thina singakayidli amen kodwa kufanele sibe kwazi sibe lolwazi yazi umuntu ufanele nomunye umzala noma usemncane ube nendlela yokukholwa beyazi ukuthi into zonke zesonto zama amen ngoba ilanga lawo matholakala sibhisho subekiwe indlela bazalwane iphasika le mina nje ngakhangela ingqondo ngeke basika le omunye nomunye bezitori zakhe thina sibona abanye bethela amafutha tshela phela kwamabhodlela okungaka ebendawo bakubonile bethuluka kuze bethetshebeze zabhanje bethetshebeni kunapha kuba amabhodlela okungaka phela belandile abafundisi lokaphethe emakhanda akubona ukuthi yabona ibhakede lakho senzima la unemothuneza abadala bathi kudala bona bamehamba kahle kodwa banamanga hayi ibhakede abanazi yazi ngizonde ngabo ukuthi bengaziyo khonapha yabona la yazi senzondile la bathi zonda ukaNkulunkulu amen yazothi uNkulunkulu mayezeke into esingekho right yazi kafike into uzalase sebenza kwafanelanga uvele kodwa uzavela amen yakweza ke lefela sathi siyafika sathola isonto sitshayela umoya ngikwenza lo hayi ngiphethe post kwenza ke ngoba ipasika sadinga umoya nami ngokazimela shuwa koloko yiki izane zikhuluma kanje ngani uthe kumbizo ayizana profit isizwile zijumile la
sikhulume sibambileyo phela bakhulume ngani kuthiwa yini ubusajuma umvula kwabe kwanje umoya asazonda ngavela phakathi kwabantu adala bona nathatha asiphoxa yini akula muntu lomoya nalizwanga lutho elingekho umoya umoya ya amaphikisane ngaphikisane la moya siyabona ekuseni phela kusekwathula ngoba besizondile lami kuvela kwami kwakukhona into phela nasizondile ukuthi uphikisa utulana utshela utawula ngoba kuzwile utawula amen so laba zangisanga ukukhuluma ivangeli likaNkulunkulu athi ukwenzela ukuthi asizamele ukuthi sithina somo esisamayo sike sifokaseni eBhayibhelini bantu yazi iBhayibheli into enkulu yazi omunye uzethani umfundisi wamanje nasovela mpumi naye ngatshela ukho umuntu indoda naye bezimele ekhoneni elokhu yala into kamfundisi ungenela ezulwini hayi vele ungakulandeli okutshelwa yimona bale Bhayibheli yeza correcta kuphela ukufaka endleleni amen yazi nami eziningi into vele yazothi iphasika lapho umuntu wayezileni isinko kudala ngikubonile kwenzeka yafuna sisuka vela amadoda la ngeke phikise la nevela manje ngasekhaya kusayenze kwezilo athi akudlisa isinko lenyama yabona vela into sasiyenza manje ngathi yakwaBhayibheli ngathola ukulunga iphasika la yithuba elele manje sesidla akuseyiyo lehane hayi akuseyiyo lehana hayi sehlukile nje lapha sesifika zikaJesu amen so bazana sizamene ukuthi ke sihlukaniseni so ngizaba lentanga ngakhuluma phakathi kwabantu wena ujamu nabantu evangeli hayi kalazi kathi umzala nawo wayezwe ukuthuleka udala kwafundi fanele sibonisaneni bazansana tenanizana hayi mzala sicorrectana yabona omasabasa ukutana vela angeke uyazi amen into enkulu ukuthi sifundisane
abanye sokufanele uma bethelelwa izono zethu. Amen. Sokwenzakala abantu ukuthi Jesu lokufanele simazi kahle. Ebekhona ezinhliziyweni zethu ingabi ngezambane. Amen. Ukholwa. Yazi ukholwa kuyinto enhle abazalwane abasakholwa. Yazi abantu selento yakhe mhlawumbe ukuthi yazi abanye sabajwayelizayo ukuthi leyo nto sengigqoke izambatho into vela into yasengiyo kodwa engalakho ukholwa. Amen. Sokwenzakala abantu ukuthi ivangeli lethu sabe nalo siqedisisa loba kuyakhula sitori eziningi ezanini manje ungabheka manje isitori eziningi ezanini izanini vela hayi vela zulu futhi umuntu ndo ngamuthi asethembisa ukuthi hayi yakuthi Sifunde incwadi kaJohane 20 isihloko ukuvuka kukaJesu. 1. Kwathi ngosuku lokuqala loviki uMaria Magdalena wafika elibeni ekuseni kusesemnyama. Wabona ilitshe lisusiwe elibeni. 2. Ngakho wagijima waya kuSimiyoni Petru. Lapho lowo mfundi omunye owayethandwa nguJesu. wami ndiye wandilapha usuku lokuqala lefikabi uMaria Magdalena wafunakala evukele etuneni. Amen. Siyahlola isidumo ngoba sasingabekwanga ngendlela erayithi. Amen. Bayasebesidingela indawo lapho esizaphi kwakhona kahle. Amen. So ukwenzakala abantu uma befika bathola intshekile. Amen. So laba zana siyezinganekwana kufanele sifulanise ivangeli. Bazakabona abanye abantu kwiphasika kuthunye umama ekuseni ukuthi abebheke elibeni babheka athi abona kunzima sibetha asithole ilitshe lidingiwe ukuthi abetshela athi akabona manje levangeli ziteyekila bathi babe kunzima ukuthi abafundisi ukuthi hayi madala nabi nkomo uyabona kodwa ukubona ukuthi lokuthi isikeji yinto nje sibone ukuthelwane amafungwa bathi umzalwane wayegqothi isihlalo kwakungakhulunywa amafungwa manje thina sibonile kuphela lasilelo khona abantu entshebeni ukuthi ungasuki ungamobhodlela khona bekungaka yami kazama ukusondelela ukuthi ngibone igama so ngizama ukuchaza ivangeli leli bantu ukuthi ihamba indlela bazalwa nami yazi sima abafundisi laba bathola bethazi lezazi kodwa umuntu hayikhona angeke lelisile awazi kahle. Amen. Ameli teka uNkulunkulu sizalahleka. Amen. Ngoba phela lathi masithathela ukuphola kwa sesina sethemba ukuthi nala uthonto ukolotsho wathola. Sesitholakala sithela abazalwane sibagqoka isikhulu. Ngoba abanye abazalwane bakholelwa ukuthi uyagqoka isikhulu kufanele benesithunzi.
abantu bemsabe amen so ngathola ukuthi abakuthi inyamazana nala yena lana betheni zayo zizana yabo abe inyamazana silafana la kuthiwa ubani uzotshawa uvalo noma iphakama siyikho bazana nokukhula singasabana vela ngento kulungi hayi umzaba lethi iphakama uzuvalo isivuvu hayi noma ikhuluma uzusethukile no evangelini kufanele sikhululeke bazana evangelini lokukhululeka wonke nomunye nomunye ukhululekile amen ukuthi utshumayela kufanele akube lo muntu osatshwayo noJesu abafundi bakhe babengamsabi babekhululekile ngaye nje benza zonke izinto ezifanele ukukhoza ngakho wagijima wakusimeni Petro kulo mfundi omunye wayethandwa nguJesu wathi kibo bayisusile inkosi elibeni kasazi lapho bayibeke khona 3 ngakho uPetro wasephuma nomunye umfundi baya elibeni 4 bagijima bobabili kanye kanye kodwa lo munye umfundi wagijima kakhulu wamthiya uPetro wabentula nje asante incwadi lezi ziningi ezikhuthaza ndana into uma befika wathola ingozi zimile ezizayenza amasotsha athuthumele kwanje ukuthoma belokhu esaba bathi lifundelana impilo owafikile amen ungibala ngale ngichaza njalo amen so that's why incwadi zakhona ziningi kufanele sizilandele sokusondele lokuthi manje abantu bebekwazi ukwazekalayo amen into thina sesiyenza ningane kwayo bazalwane amen ngoba sizathola abafundisi beza njalo lathi sithatha sithi hayi umfundisi wami ngabonethi amen so bazalwane kuzelelo tabazalwane siye nokuqola sithandeni uNkulunkulu ngayo inhliziyo yonke bazalwane sisebenzele uNkulunkulu singazenzeli thina kwasemhlabeni singabi into yakho amen ngoba
wangena elibeni wabona amalembu ekhona wami kuyichaza la abazalwane bangena kodwa bazodota amen wafuna ukuyabona bona becasha umama maybe batshaya luvalo bakhuluma nje into ngekazi into enangabe komntuma ayijwayelanga ukuthi athathe kakayenza so into leyo sukanga manje dala ngomadoda la azwa ngalo ukuthi no sela lecela pha amanye voti kodwa bagijima